ungobakho izulu lingolwakho. Namipfuxela nakambe vana va Xikwembu la mipfuxelaka isithole ni ponisiwile na irhandza hosi na hari un'wanyani wa lava va yimelaka ntiyiso. Ni nga kala ni nga lulamanga emahlweni ka Xikwembu kambe ntiyiso hi fanerile ku hi wu yimela hikuva Yesu Kreste i vula swona i ri a ku na loyi a lulameke emahlweni ka Xikwembu. Hikokwalaho na n'wina mi nga ndzi viti lowo lulama. Loyi a vulaka leswaku u lulamile hi ku vula swoswoleswo u na nandzu. Na mi pfuxela vahlawuriwa va hosi vana va Xikwembu malandza tinyimpfu ta Xikwembu. Ni na ntsako ngopfu namuntlha ku la ku yima ni vulavula marito mambirhi manharhu emahlweni ka n'wina. Ni ri hosi a yimi katekisi hi minkarhi hinkwayo ku navela ka n'wina ku humelela, ku navela ka n'wina ku vonakala. Ni la ku vulavula katsongo namuntlha hi vhangeli. Ku na risimu rin'wanyana ni rhandzaka ngopfu leri nge i vhangeli la ku dala la sikhulula ezonweni, hilo hilo hela sikhulula ezonweni. Hi marito lama ni la ku vula ku vhangeli ra khale a ri na matimba na namuntlha vhangeli ya ri na matimba kambe hi lahlekeriwa hi vhangeli liya ya khale. Hikokwalaho ka yini hi ku i vhangeli ya khale a yi ri na matimba i ku lava a va famba va chumayela vhangeli khale a va chumayela vhangeli va ri karhi va chava Xikwembu, a va chumayela marito ya Xikwembu, va tshame endzeni ka swikhongelo va dzika va ri na ku xixima Xikwembu lexi va xi vulaka. Lava va khale loko va chumayela vhangeli a va chumayela vhangeli hi aim ya ku wina ti-soul, va landza vanhu va va tivisana na Yesu Kreste, va va dyondzisa hi ku ponisiwa, va va dyondzisa hi vutomi lebyi nga kona endzhaku ka rifu, va va dyondzisa hi ku tika loko va nga ta hlangana na kona vanhu loko vo tshika va hundza ka misava leyi va nga tivananga na Kreste Yesu. A ku ri pure gospel, pure vhangeli a ri nga hlangananga na nchumu. Problem vhangeli ya namuntlha yi famba yi va na ku karhata ngopfu, yi va na ku kanganyisa na vanhu va sungula ku dawuta vafundhisi. Namuntlha vanhu va le ndzeni ka tivhangeli kumbe va le ndzeni ka tiministry hikokwalaho ka ku lava mali. Hi vona vanhu lava pfukaka namuntlha va ya nghena eka ntirho wa Xikwembu va nghena ka tiministry va nghena va ri na divided focus. Xa ku sungula i ku ya va chumayela vhangeli ya Xikwembu va va chumayela ntiyiso. Xa vumbirhi lexi fikaka xi va susa vhangeleni i ku va ya nghena evhangeleni va ri na expectation, va ri na ti-expectations, va lava ku aka emindyangu ya vona yi saseka, va lava ku xava timovha ta ku durha, va lava ku va na mali yo tala ku va ta kota ku va vafundhisi lava xiximekaka. It's a good thing but a swi nga ta koteka nyana ku vanhu hi khongela Xikwembu hi ku Jehovah na yitwa calling yi le henhla ka mina na ku twa vulavula Jehovah kambe u xi ncenga Xikwembu xi ncenga ku Jehovah na ku twa wa vulavula futhi ntirho wa wena ni tani na wu tirha. Papa ni tshiki nyana katsongo u ni pfuna ni kota ku va ni lunghisa swa ndyangu wa mina swi tshama hi order. Vana va mina loko ni ya chumayela a ni lavi ku ya cinca vhangeli ni ya cinca ntirho wa wena Jehovah hikokwalaho ka ku twa ndlala. Hikuva ni ta fika se ni sungula ku chumayela i prosperity ku vanhu va nga baleki, ni chava ku ba xidyoho, ni chava ku ba wrong loyi a nga wrong, ni teka wrong ni n'wi endla right, ni teka right ni n'wi endla wrong, ni teka leswi nga swona swi nga swa mfumo wa wena ni swi humesa ehandle ka tempele, ni teka leswi nga le handle ka tempele swi kala swi nga ri swa wena swi chela ndzeni ka tempele. Leswi loko a hi khoma this principle a hi ta yimisa tinsika ta vhangeli ti vonakala. Yi ri Bible lava nga tirheki va nga dyi. Yi ri Bible Xikwembu a xi twani na lolo munhu wo loloha. Xikwembu xi twana na vanhu lava tirhaka hi ku tiyimisela. Hi marito man'wanyana before ni ya nghena endzeni ka ministry no fanele ni rhanga ni tirha. Ku tirha ka mina enyameni, ku tirha ka mina mitirho ya mina leyi ni hlayisaka vana hi yona loko yo va yi vonakala swi ni byela kahle ku na le ntirhweni wa Xikwembu ni ta tirha hi ku hetiseka. Xa vumbirhi benefit yi ta va ku ri leswaku ni tirhile enyameni, vana va mina a va ha ri le ka risk. Swi ni pfuna yini ku ya ni ya nghena eka ministry ni chumayela swinene ngopfu mara ni nga ha chumayeli ntirho wa marito lama ni ma kumaka ka Xikwembu.
na chumayela inkuru kana chumayeli message lo no kuma ka Xikwembu ni cince vision ni cince mandate ya Xikwembu lexi nga ni vitanela yona fieldini ya xona anlavi ku riska leswi Xikwembu xi nga swi veka ehenhla ka mina hikokwalaho ka exchange ya mali hi vona vanhu vo tala namuntlha they sold their soul to the devil for the benefit ya mali namuntlha hina vafundhisi lava chumayelaka va tivaka Bible inside out va chumela ka vanhu va kateka mara eswihundleni swa vona a va yimanga kahle na Xikwembu akom Apostle Paul swi ni pfuna yini ku va na rifumo ra la misaveni hinkwaro swi ni pfuna yini ku va na swilo hinkwaswo swa swiphathiphati ni lahlekela hi Jehova na ni pfuna yini lexi xi ni vuyelaka tani hi n'wana wa Xikwembu tani hi munhu loyi a nga le misaveni ku va na swona hinkwaswo le misaveni kambe ni lahlekela hi vutomi lebyi nga heriki na kumbe mhaka a hi fanele hi sungule kokwalani kumbe a hi fanele before hi titwa ku hi vitaniwile a hi fanele hi sungule ku twisisa ku kahle loko hi za hi vitaniwa hi vitaneliwe yini hi khoma kwalani loko a hi khoma kwalani tlhela hi ta twisisa ku i yini vutomi lebyi nga heriki a hi ta va na a powerful message Watoka hamloko chumayela message wunwe ngweti hinkwayo ka tindhawu yi ta hambana u chumayela message wunwe as long as message wa ntiyiso lowu nga fakazeriwa hi Xikwembu. I am telling you uta wina tisoul ta kutala vanhu va ta tshunela eka Kriste Yesu hikuva mhaka nkulu i ku va ni vanhu va tshunela eka Xikwembu u va yamukelisa Kriste Yesu va tiva timhaka ta mfumo wa tilo. Siku u hundzaka ka misava leyi etilweni ku ta va ku ri na mark leyi kulukumba. Well done servant of the Almighty God. U tirhe kahle yi ri Bible loko hi nghena etilweni ku ta tlakuka tintsumi ti tlakuka ti ba mukulungwana ti ba mavoko ti ku well done u tirhe kahle emisaveni. Xana siku loko ri fika u hundza eka misava leyi u ta presenta yini eka tatana na vangeli ya khale a yi ri na matimba hikuva mali a yo sala yi landzela lava a va pfuka ekhale a va pfuka va pfuxa timintsu ta vangeli va chumayela ntiyiso va nga hlanganisanga na nchumu. Namuntlha hina vanhu lava vulavulaka emahlweni ka vanhu va chumayela ka mahlweni ka vanhu va laya ka vanhu va nyika ka vanhu milawu va alayina ka vanhu mara vo vina va alayinekanga. Leswi Bible ngo yini yi ngo i vafarisi i vanhu lava rhwexaka vanhu mindzwalo leyi na vona va tsandzekaka ku yi rhwala. Mina khombo n'wina vafarisi hikuva mi yalela vana va Xikwembu ku vona mfumo wa tilo. I mean e Bible. So makankulu loko yo twisisa ku Xikwembu xi lava yini eka vanhu va xo hina hi nga vana va xo hi vitaniwaka hi vito ra xo loko yo tiva ku xi lava yini eka vanhu hi ta landza vanhu hi va landza hi va tota hi va anointa hi va endla vana va Xikwembu. A hi tlheleni ka vangeli ya khale. Vangeli ya khale i ku loko ntiyiso wu ri ntiyiso a hi feneni hi fela ntiyiso. Yesu Kriste i fele ntiyiso a nga ri na nandzu na wun'we kambe fele swidyoho swa hina. Xikwembu a xi mi endli kahle a xi mi endli kahle na hinkwavo lava twaka onge Xikwembu xi lava ku va tirhisa. It's very good ku va hi yimisa timhaka ta hina kahle na Xikwembu. Loko u tirha hi mavoko ya wena u achieve ti goal ta wena u kombela Xikwembu ni pfuna ni achieve leswi na leswi ni ta kota ku ya ntirhweni wa wena. Indeed ku ta endleka leswi u lavaka swona ku ta endleka leswi u swi navelaka Xikwembu xi ta ku endlela xi ku release u suka u ya ntirhweni wa xona. Mara loko wo va lolo Bible ri a ni twani na lolo malolo i vanhu lava kusuka a twa onge ti-verse ta n'wi hisa a twa onge se swi fanele loko a ya sungula u ta ya ministera but problem u ta biwa hi leswi a wu fanele ku swi sunguleni loko se fika mahlweni hikuva zalwa loko va nga ha tisi ti-envelope because namuntlha ku na ti-1-on-1 va kutana ka 1-on-1 va mi hlangana muprofeta ta ku profeta loko swi nga endleki u ta hetelela uprofeta mavunwa ku vanhu va tata u ta hetelela u chumayela u cinca ntiyiso lowu Xikwembu xi lavaka u chumayela because u chava ku loko wo ba xijoho vanhu va ta baleka and u swi tiva kahle ku vanhu lava nga tala laha i vajohi and va lava ku ba xipikiri ehenhla ka xipikiri ku va ta kota ku hundzuka mara u nga swi endli swoleswo u ta chava swa ku va ta baleka and loko va baleka ku nga ta va na mali ya swa vukhume ku nga ta va na munikelo swi ku pfuna yini ku dya timali mfumo wa matilo wu ri kule na wena na vayete onge Xikwembu xi ngo pfuxa va mbilu ya xona
tanihiloko xi vulavuleni ka Samuel xi ku Samuel ni vone wa mbilu ya mina emutini wa Jesse famba loko u fika ndzi ta vulavula loko u hatlana na hina hi matihlo hi loko ku ya anointiwa hosi David Xikwembu a xi pfuxi va Davhida va namuntlha lava va nga ta famba va tsutsuma hi moya wa Xikwembu va holiwa va rhangeliwa hi moya wa Xikwembu Jehova a mi endli kahle na ka leyo nkarhi a hi tirheni ku tirhela mfumo wa matilo a wu ri ni tsundzuxa un'wanyana a hi va chumayeri ntsena va hundzula ka vanhu a hi vafundhisi ntsena va hundzula ka vanhu a hi va profeta ntsena va hundzula ka vanhu a hi va vhangeli ntsena va hundzula ka vanhu munhu un'wana na un'wanyana Xikwembu xi n'wi nyike impact and the charisma ya ku loko a fika a vulavula na vanhu xi kona leswi va nga ta fika va xitwa xi hundzula vutomi bya vona loko u kota ku hundzula munhu un'we one a ta ka Yesu ku tiva mani swi nga endleka munhu loyi nga ta va u n'wi hundzulini a va giant ya ripfumelo hi ndlela leya ku a landza ya pfuxa tinxakanxaka a ya pfuxa vafundhisi wena a hi wena u nga ta pfuxa vafundhisi wena u pfuxa yena u nga swi voni ku u pfuxa mfumo wa Xikwembu u ku u pfuxa yena a ya pfuxa miliyoni ya vanhu vito ra wena ri tsariwile as the motherboard as the founder ri tsariwile vito ra wena eka ti-giant ta tilo Xikwembu xi ku endla kahle a hi vulavuleni kahle hi representa Yesu a hi endleni kahle hi representa tilo Xikwembu xi mi endla kahle hi mina for sweswo mi nga rivali ku subscribe mi ta kuma timfihlakalo to tala ti nga kona ka mavideo yo hambanahambana lani nga ma downloada Xikwembu xi mi endla kahle mi hlayiseka hi minkarhi hinkwayo mi tshama mi yingisa swiletelo swa Kreste hi ximoya haleluya Xikwembu xi mi endla kahle mi nga rivali ku khongela haleluya